الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على آلائه حمدا كثيرا ونذكره ذكرا لا يغادر في القلب استكبارا ولا نفورا ونشكره إذ جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأكرمين الذين اجتهدوا في عبادة الله غدوة وعشيا وبكرة وأصيلا حتى أصبح كل واحد منهم هاديا وسراجا منيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah mga umat muslimin, itukbal na to insa tulus-tulus pupudjihan iwan sanglit. Patuhan na to Rabbul Alamin. Tuhan tunggalamun piyagtatag-ipunan sing kita niyo. Haway roon sakuto. Haway roon limbang. Tuhan mahasutsi. Dan hakatan pagsali, iwan pag-akiad. Pauno-uno na rin ang mga piyapanjari niya. Wala na sakop sin masah. Wala na sakop sin tampat. Wala na sakop sin pikilan sin mga ipon niya. Tuhan sa taas-taas. Wayroon makaliw. Iban makapag-ari. Iban makapanayimbabaw rin kanya. Itukbal na to damikyan in salawat. Iban salam na to. Pajunjungan iban kakasising kita nyo katan Nabi Muhammad. Saplag na pagkataan mga sahabat niya. Labi luba nin ahli kaluarga niya. Iban na sinupat khalifah niya. Amunin Abu Bakar, Umar, Uthman ibn Ali. Murah-murahanin sila katan halam rida ibn ulung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat muslimin, in kabuhi na to diha dunya ini. Kabuhi samantara. Kabuhi amuin bukun mahaba. Kabuhi amin piyapanjari kato sin Allah subhanahu wa ta'ala at wakadihil kato sin Tuhan na to Rabbul Alamin hamaksud hipagtandas kato. Bukon hamaksud hasupaya kita nyo magdulbaya sinununo kabayaan na to. Buat malingkan hamaksud ipagtandas bang isiuray kato magpalindog sin sarayaw-rayaw kakahinang sarayaw-rayaw pagtag-ipon bantukan niya. Huwalladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
Siya in nagpapanjari, Tuhan na to Rabbul Alamin. Siya in nagpapanjari, sing kamatayban kabuhi. Hamaksud, ipagtandas kanyo bang hisyurain kanyo, in manggayungbong iban mang mamaugbog marayaw, iban mahukot. Pahinang marayaw. Papagtag-ipon marayaw. Papagtaat marayaw. Hakabuhi, haupo biyahay ni mga umat muslimin. Amurainin waktu na to. Ipag-usaha sinrida iban kuyag niya. Amurainin waktu na to. Hipaglugto biyariin na to madawhat ing kaampunan niya. Iban ulong niya. Karena mga umat muslimin, intiap-tiap hang sulag daing kato ini. Di hikapag malasig, di hikapag malamah, di hikapag malaas, di hikapag mabata. Intiap-tiap hang sulag daing kato ini mga umat muslimin, intikang nato adlaw-adlaw tikang nato paakhirat. Amo yan yung kamatanan niya. Intiap-tiap hang sulag daing kato mga umat muslimin, magsusungin adlaw, magsusungin suok niya paakhirat. Magsusungin adlaw, maghahaw po inhumul niya. Wayroon yan mga umat muslimin. Di ko makabak manusya, amin magsusungin adlaw maghahawa isabin umul niya. Wayroon. Tiap-tiap hang katauring kato ini, tiap-tiap adlaw, tiap-tiap jam, magsusuok kita nyo padaratungan na to. Amunan adlaw akhirat. Ang parito adlaw akhirat mga umat muslimin, maalok na to. Pakitaan na to, katanin hinang na to. Ba't ipakita ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala? Way huli rapat. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaraw wa ma amilat min su. Amo na yadtulong sintuhad na to Rabbul Alaminin adlaw. Amin kakitaan na sintiap-tiap manusia. Inkatan sin nahinang niya. Sali da marayaw atawa kamangi. Kakitaan singkatan manu singkatan na hinang niya pahadirun sin mga malaikat maun palupan niya. Liulukis sin mga malaikat hambuok pahabuokin hinang nato. Wayron makalipwas. Karena mga umat muslimin, baba kita nyo yari pabuhi iban malasigadun niya, sabay kita nyo maayad ha mga hinang nato. Marayaw sadya bang tupot barad nato yung pakitaon sin Tuhan. Pakitaon sin Allah rin Tuhan daw akhirat. Sin mga hinang nato. Biyarin manghimahalayak sin Allah hakataan mahajana. Sa arinin hinang nato marayaw, sain hinang nato mangi. Ang kana mga umat muslimin. Yandaan kita niyo marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini. Piatumtum kita niyo marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sin sumon na to. Sinunon hilanggal na to dito hadlaw akhirat. Hinang na to mga umat muslimin. Sa hindi mga manusia, apabila kakitaan nila na hinang nila rito na inihadlaw akhirat, labi luba na kakitaan nila yung mga hinang nila dusa, hinang nila maasiyat, amin wala nila piyagtawbatan, halukay nila buhay pariha dunya, makaangan-anganin pangatayan nila rito na ini mga umat muslimin, law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida, bang bahasadya in haut sin ako'y manhinang kumaasiyat yaon. Malayo tuod.
Palayon tod sin Allah Ta'ala rin kako. Sehingga di ko nakaingatan, di ko nakakitaan, di ko nakasakupan. Bihadin hal sin manusia hadlaw akhirat mga umat muslimin. Inhinang maksiat hidagun niya hawakto syariha dunya. Hinang dusa hinangun niya hawakto syariha dunya. Magsaddap-saddap siya hidang mangi hawakto syariha dunya. Adlaw akhirat mga umat muslimin, manghilukdok siya hahidang niya. Manghilumi siya hahinang niya. Masipog siya mga umat muslimin, sa hinggain halaw matay niya bang baha isabin hinang ko yaon, malayo na rin kako, di na ipakita kako sin Allah Ta'ala. Ibiyari na mga umat muslimin, bangin hinang niya to, imahalayak pa sin Allah, pagkataan mano siya parang mahsyar. Dito na inin manusia, makasakop kau, amin agad-agad matunaw sinluman iban sipug. Ang kanain Allah subhanahu wa ta'ala haruhulan sin ayat ini. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Yan kamu biyandaan tud sin Allah. Tungod sin mga siksa dahin kanya. Tungod sin unin hinangun niya kanyo. Adlaw akhirat. Mang kamu kun maayad, hawak to kamu buhi paron ha dunya. Magkulang maglabi biyahat yung maksud sin ayat ini mga umat muslimin. Sumakawa mi sampay sa biyahat to. Ayaw niyo kalupahi. Wallahu raufum bil ibad. Intuhan niyo Allah. Sangat malambot. Sangat makasiha mga ipon niya. Daitan kita sin Allah. Bang biariin bugat sin siksa, biariin bugat sin tungbas. Tungod ha mga maasiyat iwan pardusahan magkahinang simbya kato manusia hawak tuboy pag kita nyuri ha dunya. Apabila kita nyuri magtaubat, apabila kita nyuri magsusun, sumakawa ay napusan sin ayat, pia tumtum kita nyo sin Allah, ayaw nyo kalupahi, intuhan nyo, sangat bayang ampunun, sangat malambot pa mga ipon niya biakan nyo. Haro kayong ayat, Baita ya Muhammad, inumat mo, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Intuhan mo ya Muhammad, wasi'ul maghfirah, sangat inluag sing kaampunan niya. Supaya mga umat muslimin, di mugto yung paghangad hulat sing kita nyo hakampunan iban ulong sintuhan na to. Karena in paghangad hulat, harahmat, kaampunan, ulong sintuhan, inyan sifat sim mga matan bariman. Bihad to mga umat muslimin in hal, sintiap manusia hadlaw akhirat. Maglanggaliwan sin hinang niya. Magbaki man sin hinang niya marayaw, magbaki man sin hinang niya mangi. Kuyakan siya hinang niya marayaw, manghiludok siya sin hinang niya mangi. Maka mga umat muslimin, indusa sin manusia patuhan niya. Biyabay taan nasal kita sin Tuhan na to. Amo na in ayat na sabot na to, hain doon na to diyaon. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Intuhan mo ya Muhammad, sangat inluag sing kaampunan niya. Sumakawa masigpit na hindi mga umat muslimin, amin dusa na to papagkahinato manusia. Amin hawak tubuhi pa kita rihadun nyari kita makapangayo kamaapan. Sa hingga dusa yaon marata sumud lupa punod. Amin yati masigpit. Sa hingga law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kanat li akhihi indahu madlamatun min aradin aw malin, falyatahallalhu al-yawm qabla an yu'khadha minhu. Isisiyuin yari pa bihayaon buhi hadun niya. Pagubos aun dusan niya papagkahin niya. Ay sibu din dusan niya yaon papagkahin niya tungod sin kamaruan iwan martabat sin pagkahin niya. At kaarta kapanyapan sin pagkahin niya. Na falyatahallalhu lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subay siya mangayo kamaapan, kaikhlasan din hatay manghud niya kaya rusahan niya yaon. Hadlaw yan, subay lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bihayaon, tumagna na siya mangayo kamaapan. Mangayo halal. At niya, mangayo kaikhlasan bang mga kadar, arta inaan niya yan niya hatay manghud niya.
qabla an yu'khadha minhu haripa dumatong impagsukot kanya. Di parumatong impagtanya kanya. Kunin pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagsukot imang pagtanya kanya ini yauma la dinara wala dirham. Amunin adlaw wayroon na pag-arta, way na pagsin, way na pagpilak hadlaw yadto, way na pagdinar, way na pagdirham. Atin niya amunin adlaw di tanahi kapag lagiin arta ta. Wayroon na mabita hadlaw yadto. فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر عمل مظلمته. Apabila ang tao kiarusahan niya, sa kaliriha dunya wala siya na kayo kamapan patauyad to sa ingganara niya mapatay indusan niya patauyad to. Nabang aun hinang marayaw sin tao ini mga umat muslimin. Kawaun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pahala sin hinang niya marayaw. Irihilmad to patauyad to. Hakadar bang biyarin in taud sab sindusan niya patauyad to. Ang mga umat muslimin, aturod na to kailuin baran na to inikan niya pakan niya. Bihay ni nin lamma na to mag-ibadat. Bihay ni nin lamma sin pag-iman na to. Bihay ni nin lamma na to maghinang marayaw. Muna-muna baran sin kami. Pag-ubos dito adlaw akhirat, kawaon patuod sin tauro kaing. In pahala sin hinang nato marayaw. Wa illam yakun lahu amalun, ukhidha min sayyiatihi, fahumilat alayhi. Namang mayroon na mga umat muslimin, hinang marayaw hikapang dihil tarito adlaw akhirat. Asabab sin taod sin kiarusahan ta, kawaon na in mga dusa sin mga tao kiarusahan ta yadto kanya pa kanya. Irondain kanila hibutang isab marikato, hipapasan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala rito adlaw akhirat. Amit yung masigpit mga umat muslimin. Amin magtuyo kita maghinang marayaw riha dunya. Magtuyo kita magtaat hawakto kita di paha dunya. Sumakawa in kay napusan niya adlaw akhirat magpasan kita sindu sa sintaw katan. Ang kanna nakaminsan laung sin Baginda Umar radhiyallahu ta'ala anhu pahambuk sahabat Ahnaf ibn al-Qais kan al-Ahnaf ibn Qais radhiyallahu ta'ala anhu laung niya ya Ahnaf man ajhalun nas asubun takalong ya Ahnaf isyu in manusia sa jahil-jahil na tuod. Lando in kajahilan niya. In sambong sin Ahnaf ibn Qais, man ba'a akhiratahu bidunyahu. Ya amiral mu'minin, hapangatod sin akulong niya in manusya sa jahil-jahil na, amunay manusya, tiyok niya, piagsambi niya in akhirat niya papagdunyah niya. Hati niya piasaran niya in akhirat niya. Wala niya piarulin akhirat niya. Inhiyamparo niya sa jamin pagdunya niya. Pagman siya masanyang dihadun niya, mayroon paruli niya misan siya binsan na adlaw akhirat. Bihadin manu siya sa jahil-jahil. Lang sin Ahnaf ibn Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Lang sin Baginda Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ala unabbiuka bi ajhal min hadha. Ya Ahnaf, bunal saya nimbisara mo yan. Insyabot mo yan, amin manusya, tiyok niya in pag-akhirat niya. Para hadun niya, amin sa jahil-jahil manusya. Sumakawa, mabaya ka usuy-suyan, kusin manusya, labi pa yung kajahilan na yung sinasabot mo yan. Kiublaanin Ahnaf ibn Qais. Ang patoy, manusya, labi jahil. Dan hasyabot ko hain doon. Nalaw sin Baginda Umar radhiyallahu ta'ala anhu, suy-suyan takaw sin manusya, labi pa in kajahilan. Dahil sisiyabot mo yan, amunin manusya, man ba'a akhiratahu bidunya ghairihi. Amin manusya, piagsambi niya in akhirat niya, para hapag dunya sin taurukaing. Kuni maksud niya, yan mga umat muslimin.
Amo na sa ating manusia, naghinang siya marayaw hawak to niya riha dunya, nagtaat siya pa, nagibadat siya hawak to siya diha dunya. Sumakawa wala siya nagparuli, simparsugpatan niya papagkahinya manusia. Di siya magparuli, isiyukan siya pangatayan ni mapasakit niya, isiyuin maanyayan niya, isiyu mapisuko niya, di siya magparuli mga tao kiarusahan niya. Pagkatupad law akhirat mga umat muslimin, amoy mga tao kiarusahan niya katanya tumisan bukon makusog magibadat, amoy mga tao kiarusahan nila yadto kata kiarusahan niya yadto katan immagsanyang-sanyang sinibadat niya. Sa artain siya misan siya makusog magibadat, siya isab imagtayma sin mga pardusahan. Siksa kaya takamasin Allah para ha mga tao kiarusahan niya yadto. Ingwa niya mga umat muslimin. Tiyok niya yung pag-akhirat niya para hapagdunya sintawro kaing. Hati niya mga umat muslimin. Wayroon na kawa niya hadlaw akhirat. Wayroon na hasil niya hadlaw akhirat karayawan sin ibadat niya sabab sintaud sindusan niya papagkahin niya. Taong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga sahabat, kaingatan nyo kalong niya bang isyong pagyanon muflis. Ati ko mahadaran na to, dapat karungukanin hadith ini. Muflis. Ati si muflis bang mga biakato, asinog, lusong. Mano siya amin akadway na karahan niya. Talong sin mga sahabat, ya Rasulullah, in muflis lang niya, hapangatod sing kami, hapanghati sing kami, man la dirham lahu, wala dinara, wala mata. Abo na yung mga mamo siya, wayar ta pilak niya. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon biyahad to lang niya. Yung pagyanon lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, muflis. Mano siya, lusong, alladhi ya'ti yawm al-qiyamati bi salatihi, wa zakatihi, wa siyamihi. Abo na in, muy siya pa adlaw akhirat, nagdarasin pahala mataod, pahala sin puasan niya, pahala sin zakat niya, pahala sin mga sambahayang niya, sumakawa inhal niya, wa ya'ti qad syatama hadha, wa qadhafa hadha, wa akala mala hadha, wa safaka dama hadha, wa daraba hadha. Inhal niya. Pagtuwa-tuwa, kakitaan dari tunay niya adlaw akhirat, insiyahati yaun, makusog mangudyo-ngudyo. Makusog manukod, manuhuma. Makusog mangawa, sinarta, sintawro kaing. Magkasag paruko. Magpamuno, magpamuhinga. Magpanakit tawro kaing. Naunin hinangon kadya sin Allah subhanahu wa ta'ala rito al-akhirat, fayu'ti hadha min hasanatihi, wa hadha min hasanatihi. Pagkawaon sin Allah subhanahu wa ta'ala katanin pahala sininang niya marayaw, irihil bahagiun pa mga tao kiarusahan niya katanya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yaqdiya ma alayhi. Maraw sadyabang amuin, mataud-tud landuin hinang niya marayaw sa hingga, makainihan ha mga tao kiarusahan niya yadto. In mangi, da hindi mga umat muslimin, amin naubos na piyagdihilin hinang niya marayaw sa kalimasi-masi aun tao maun kanya tumuntut, kiarusahan ako ikuan niya niya Allah. Kiarusahan ako ya Allah sintao yan. Yarindusan niya kako. Tabang maubos na hinang niya marayaw, in pahala sin hinang niya marayaw hirihil pataw katan, hari pa siya makabayad sin mga pardusahan niya, pataw mga kiarusahan niya, ukhidha min khatayahu maturihat alayhi, kawaun na biya na sinsambat ka, inaindusa sin mga tao yadto hibutang maun kanya. Siya in magtanggong sindusa, sintawro kaing. Ang kanna mga umat muslimin, long sin Sufyan al-Thawri, rahmatullah alayhi, hambuk awliya, hambuk alim, dakul zaman nakaw na patudlong niya, in laqita Allah ta'ala bi 70 dhanban fima bainaka wa bain Allah, ahwanu alayka min an talqahu bi dhanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Amuin mo ikaw pa hadarat sin Allah, nagdarakaw kapituan dusa, kapituan pardusahan, sumagawaing kapituan pardusahan niya un hantara sin ikaw iban Tuhan mo. Kapituan pardusahan. Labi payag tulong niya makaan. Dain sin dumakaw paadlaw mahuli hambuok dusa.
Dusa antara sin ikaw iban sin pagkahimo manusia. Mattan mga umat muslimin. Sabab dito na ini. Jida kita makaiyan pa Tuhan, ya Allah, maapa ko sin dusa ko kankuan ini. Sababing buwan niya iyan unda kita sin Tuhan, katuna akaw pangayo maapkan niya ang patakaw maapun. Marayo sadya mga umat muslimin. Bangin pangayuan tato ka maapan, maapun na kita magtuy diretso. Sumakawain mangi dain doon, hari niya pa kita maapun, pangayoon niya na ay pahala sin hinang tamarayaw. Mangwayron na hikarihil ta kanya pahala, biya na sin sambat hadith, irihil niya marikato indusah niya. Masigpit mga umat muslimin. Matantod masigpit. Amin dito na kita hadlaw akhirat mangayo kamaapan. Pataw kaya rusahan ta. Handok makasipog. Amin dito na kita hadlaw mahuli. Magpaulong-ulong. Pataw kaya rusahan ta. Labi masanyang hindi pa kita hadun niya. Mangayo kamaapan. Pataw kaya rusahan ta. Sabab waktu bang kita ri pahadun niya mangayo kamaapan. Pataw kaya rusahan ta. In mahal ka. Tulus kita miyad tukan niya nagpamaap. Bang niya kita miyaap. Alhamdulillah, mangsaupa mawala niya kita miyaap na pakaradyaan niya na ibang Tuhan. Parkala niya na ibang Tuhan. In mahal ka, miyadto kita kanya na ngayo maap. Karena mga umat muslimin, sifat sin bariman, sifat sin mattan tuod mu'min, hindi magtataw dusa. Hindi magtataw dusa. Di magtataw do sa biyarin, amusain, apabila aun narusan niya, pagtawbatan niya magtuwi. Nagdusa siya bihayaon patuhan niya, bihayaon da siya magtawbat. Mag-istighfar siya magtuwi. Nagdusa siya bihayaon papagkahin niya, manusia, bihayaon da siya mangayo kamaapan. Di na siya magpalukay. Di siya magtakad konsumko niya. Di magtatahala. Sabab mga umat musliminin, ajal, dita kaingatan ko no magdatong. Hati ning kamatay, dita kaingatan ko no magdatong. Kana subay kita takama, kuno rumatungin kamatay, wayroon na dusah tiyataw tah. Indusa ta papagkahitakatan, manusia, kaya papangayuan ta na kamaapan, indusa ta pa Allah, kaya pagtatawbatan ta na marayaw. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullah li walakum, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون قال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأهلنا ولأقاربنا وعشيراتنا وجيراننا ولإخواننا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا ولمشايخنا ولأساتذنا ولتلاميذنا وتلميذاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك كما أيدت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة البدر وأحد. اللهم ارفع مقامهم. اللهم ارفع مقامهم واجعلنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.